kako vam je bilo? Dobro, Mirna je imala jako puno posla na doktoratu. Ti si, Anica, rekla da nisi baš sa likom bila najsretnija. Ili? Pa na početku mi se činilo kao da imam super ideju, onda kako je vrijeme prolazilo, mislila sam onako, šta? Možda baš nije. Ali jesi li zapisala te ideje? Jesam, da. Dobro, zato što to što ti misliš da nisu dobre ideje, ne znači da nisu dobre. Samo onako, znaš, mozak zna malo biti umoran, pa reći Ma da, može biti super. Mislim, ne razmišljam nužno o tome da to treba biti nešto što je komercijalno vrlo zanimljivo, možda nešto što će nama kao obitelji biti fora ili... Pa da, pa tako. Ti imaš svoj neki cilj i to prati onda. Da. I u ostalom, ne mora to biti revolucionarno, novo i ne znam kakvo. Način na koji ćeš ti obraditi neku temu koja je već 500 puta obrađena. Da. Čak i kad prepričavaš tuđe priče, to će imati neki novi štih, jer onda radiš štih. Dođe. Ovako, ajde da vidim šta ste napravile prošli tjedan. Koliko ste napravile? Nema nekog konkretnog konkretne količine posla koje ste trebali, samo da vidim gdje ko stoji, kako ko stoji. Ko će prvi? Anica? Mogu probiti led. Nemam neku revolucionarnu ideju, pa nije da će nekom biti teško nakon mene prezentirati svoju. Ajde. Ne se uspoređivati. Mislim, to je onako, znam, ne možeš protiv toga, ali pusti to, nije važno. Moramo od nekud krenuti. Znam. Jasno. Ja sam nekako zapravo imala drugčiju ideju. U startu mislila sam da ću možda raditi nešto na nekom projektu kao za ove svoje studente, pa možda im pripremiti nešto za Božić, nešto između nekakvog, zina, u kombinaciji ovih metode crtanja kojim se mi koristimo, i nekakve ilustracije i možda nešto na temu mindfulnessa, fokusa, ove stvari koje su nama u kontekstu naše metode crtanja važne. Ali onda kada smo radili, budući da se kroz ovu radionicu tvoju provlači ideja o zapravo dječjoj nekakvoj slikovnici, ajmo reći, onda kada sam radila onu brainstorming vježbu koju sam pratila preko snimke, kako se zvala Vatromet ideja, su mi se iskristalizirale nekakve 3 idejice, od koje je zapravo najviše jedna koja se temelji na liku psa, a koji je zapravo jedan od moje 2 psa. To je moja anksiozna starica Maša, maltezerica lajava i bučna i onako i stara je između ostalog, ali ima jednu karakteristiku koja pretpostavljam da puno pasa ima, ali naš drugi pas nema, a to je da jako je slatka i mala i preslatka je, umiljato vrlo djeluje i svi čim je vide odmah a ona onda odmah krene rastrgat ću te, ubit ću te i tako. Kako ja mačka imam. Viče, kriči na ljude, ne toliko na pse koliko na ljude. Ali ima jednu tu zanimljivu, ima neki OKP da bi nas stalno lizala, ljubila. Ona je pas koji bi sad legao tu uz mene i ona lizala mi ruku dok god je ja dopustim. A kad otvori usta smrdi po ribi, iako ne jede ribu. I tako imam ideju napraviti nekakvu slikovnicu o psu koji zapravo dijeli te nekakve ribopuse i nikomu ne da ga ljubi. Ribopuse, kako dobro. I nikomu ne da ga ljubi i onda ona cijelo vrijeme liže, ljubi zrak, ljubi posteljinu, ne znam, kauč, samo da nešto liže, non stop nešto liže. Ali zapravo je onako kao, na kraju će ispast neka tragična priča o psu koji nema kog ljubit. Morat ću na kraju ubaciti nekakav happy end, zato što Gordon je uvijek zajebava da je ona kao starog ribara kći. Pa zašto ne? Na kraju I morat ćemo na kraju nekakvog psa koji ide u ribičiju, koji je navikao na taj miris uvesti u priču ili tako nešto. Da, eto vidiš. Eto, na tom tragu ona je s nama već 12 i nešto godina sad, već velim.
Ne mora biti, znači tvoj lik ne mora biti 100% kao prema njoj. Jasno. Zato što je to fikcija i mislim, kužiš, njoj te ribopuse mogu zbog toga što ona sanja da jede ribu. Može biti skroz izmišljeno zašto ta sad riba, a ne moraš uopće objašnjavati zašto je sam ali da, to bi moglo biti dobar način da dobra neka točka oko koje možeš stvoriti priču i da se rasplete. Zanimljivo. Eto, to je nekakva ideja. Mislim, ne znam, možda mi nešto još padne na pamet, ako budem još koji put odradila vatromet ideja ili ovako dok razmišljam, gledam oko sebe, ali za početak imam nešto. Možeš to. Da. To je to. Mi sad ne radimo vašu najbolju knjigu ikad. Nego radimo prvu. Tako da ne mora se u ovu slikovnicu, mislim, da pače, dajte sve od sebe, ali ovako moguće da nećete biti zadovoljni dok radite, jer je to tak, prvi put i teško je i ne znate šta će izaći. I iz nečeg što vam nije najbolje u početku može na kraju ispast wow stvar. I ova priča s Maltezericom može biti baš onako duhovita i simpatična. Pa zašto ne? Eto, probat ću krenuti od toga pa onda vidjeti kako će se razvijeti. Super, može. Ajmo dalje. Mirna? Jel me čuješ, Mirna? Evo me. Ajde. Hoćeš nam ispričati koju si ti ideju Ja sam se odlučila da ću raditi onoj ideji sa mačkom i dječakom. A to bi onda kao zapravo, ja sam to zamislila da to bude zapravo priča o tome kako pomoću prijatelja prevladati usamljenost, jer dječak je povučen i sramežljiv i teško se otvara drugima i onda tu taj mačak i on slučajno se sprijatelje, mislim, i na kraju ispostavi se da posredstvom mačka, onda on je bolji u komunikaciji s ljudima, jer ovako... Super. Pa baš ti to onako lijepo već sve zamislila. Neka ideja, ali kao malo se mučim s tim što bi zapravo onda taj moj lik dječaka bio kao običan dječak. Ne bi imao nikakve, ne znam, ne znam kako bi od njega napravim neki čudesan lik. Aha, ok, ali ti imaš i mačku. Mačka napravi čudo. Da. Ne mora on biti čaroban ili nešto, ali možeš mu samo dati da on može pričati. Ako misliš da bi to moglo pomoći priči. I znaš, da može komunicirati baš kao prijatelj, samo u obliku mačka. Da, to bi bilo. Možda smisliš kao neki, da oni imaju svoj način komunikacije. Da. Između njih ja kao ovi drugi likovi sporedni, nije im baš jasno, ali čitateljima i njima dvojci. I djeci je. Da, jasno. Da, upravo to. Znači, odrasli, na primjer, u priči misle da se on igra sa mačkom, a on zna da se on igra sa svojim najboljim prijateljem. I oni tako i pričaju o svemu. Da, super.
Imaš li još nešto? Pa ne, to je onako Ideja. ugrubo nekako. Super. Znači sad samo trebaš osmisliti neku radnju, neki događaj koji ćeš opisati sa njima dvojicom da se desi od početka do kraja. Ok, može. Hvala. Mirjana? Ja sam se odlučila za Medo bih htio da ga netko voli. Ko? Nisam čula. Medo. Ok. Medo. Super. I zapisala sam si po onim što smo dobili u vježbi karakteristike. Medo je jako plah, bojažljiv, tiho priča, koristi nepravilno izgovorene riječi, dramatičan je, stisnuo se u sebe, uredan je, nema sestru, ni brata, ni ljubimca, jako voli crvenu boju, misli da ga nitko ne voli, najveća mu je želja upoznati nekoga tko bi ga volio, nema najboljeg prijatelja, pomalo je zbunjen. I sad u tim sam razmišljanjima o tom liku došla do toga, ne znam da li bi bilo dobro da još nema ni mamu ni tatu, ili je to pretužno. Da, to možda nije bitno da se uopće spominje u priči, to bi bilo malo pretužno za dijete. To onda već navodi na priču koja se bavi više time, posvojenje možda ili... Ajmo se možda fokusirati više na njega koji se treba možda izvući iz tog stanja i upoznat prijatelja na kraju krajeva. Mislim da je možda to najvažniji zadatak. Ne znam, šta ti misliš, šta bi mu moglo pomoći da izađe iz svoje usamljenosti? A ja sam si malo razmišljala o tome kao da bi on išao na neka razna mjesta i tražio bi nekoga. Sad ne znam, mislim, gdje bi to sve bilo. Trebalo bi. U svakom slučaju susreće životinje. To bi se u šumi trebalo događati. Ili možda iz šume krenuti. Ne mora, taj medo može biti i plišani medo. Koji možda traži dječaka ili djevojčicu za prijatelja, jel? Kao, razumiješ, kao on je igračka. Može krenuti iz šume i doći na kraju i do nekog, može biti izgubljen u šumi. Može biti... Mogu biti i životinje druge u igri, da ih susreće, ali da se ne može s njima igrati iz nekog razloga, iz nekog konkretnog razloga što, ne znam, ptica bi se igrala tako da leti, on ne može letjeti. Na primjer, mogu biti takvi razlozi zašto on ne može baš biti prijatelj sa ježom, zato što će ga upasti ili tako neke stvari. Ali ni ne mora, može biti da... Ne mora čak biti, znači ima više, može se na 100 načina obraditi. Pa ajde razmisli koja ti najviše paše opcija za... I šta, u stvari, gdje hoćeš da ga odvedeš? Želiš u stvari da ga razveseliš, želiš da se on mora se promijeniti, ne može ostati. Ne može ostati jadan i tužan i sam. I na kraju knjige ne dobiva se onda zadovoljenje to kroz priču. Dobro, ajde, super. Fino. Tu se ima još malo razmišljati, može? Neću ti baš previše govoriti što. Moraš sama se odlučiti za koju varijantu, ali ajmo, baš dobro. Dobar početak. Super. Hvala. Karla, bok. Bok, ja se ispričavam što kasnim. Ja sam danas imala nekako neočekivan rasplet dana. Sad sam se vratila sa Gornjeg grada jer je Cvita
za školu imala snimat nekakav video o Matošu, pa su ona i njena prijateljica malo ovoga, kako bi rekla, olako shvatili taj zadatak, se ja našla tamo na licu mjesta i onda se to, ja sam bila kamerman, pa se to jako odužilo, mi smo na kraju tamo sjedili, jeli kolače, intervjuirali se i svašta nešto i i dok su one to, ja sam mislila sad ćemo mi to tih par kadrova, na kraju su se ti kadrovi ponavljali jedno 20 puta svaki, jer one su stalno se nešto smijali, pa sam zakasnila. Osim toga sam van konteksta, jer sam radila cijelo ljeto i onda kad smo imali četvrtak, petak, je Cvita završila sa školom i meni se zapravo otvorila prilika da ju napokon nekako na nekim praznicima vidim, što nisam dugo, i onda sam uzela vrijeme za sebe i za nju i ništa nemam obavljeno, žao mi je. A jesi li imalo razmišljala o svojoj slikovnici? Razmišljala sam o toj djevojčici i o slikovnici, da. I zadnji puta kad smo razgovarali sam nekako, ja mislim da moja slikovnica neće imati puno teksta. Može. Ali hoću ti reći da ti moraš znati o čemu pričaš. Znači ti sebi moraš ispričati priču. Jer ne možeš pokazati priču koju ni ti ne znaš. Znači, jasno. Da. Mislim, ona sama po sebi je nestašna i ljubopitljiva i znatiželjna i razigrana i onako smiješna i vrckasta. I samim njenim izgledom zapravo nekako, ja se nadam, postići tu vezu sa čitateljem. Mislim, nadam se da ću napisati slikovnicu koja je za male, ali za velike. Dobro, to je. Zato što bi radila slikovnicu koja govori ja i moj odnos sa sobom, ja i moj odnos s mojim emocijama i ja i moj odnos sa svijetom. Kroz tu nit bi išla. A sad, hoće li se u njoj pojavljivati, imam jednog malog zeca kojeg ona nekada drži za ruku i koji bi mogao biti njen prijatelj. Sad još nisam odlučila da li uopće nju, da li ju je potrebno stavljati u neku relaciju s nekimi. Mislim, ono što želim je da ta priča bude topla. Znači da to dijete osjeti srce u grudima kad ju čita. I da nekako mu pomogne da zna sebe bolje. Super, pa Isuse, koliko si mi sad rekla? Vidiš da znaš. Ajde samo mi ponovi. Ja i odnos prema se, i odnos sa sobom. Ja sa sobom, ja sa svojim emocijama i ja sa svijetom. Pa onda u zagradi možeš napisati drugima jer ti drugi spadaju. Znači emocije, ja sa sobom. I odnos sa svijetom. I odnos sa svojim emocijama. Znači ja, pa ja, iz toga ja moje emocije, ili ja moje emocije, pa ja kojim redoslijedom god želiš. I onda ja drugi. Ja i drugi? Jesi to, kao ja i svijet? Svijet je za malo dijete zapravo to. Interakcija prvo sa, ti odnosi kroz koje oni spoznaju sebe onda. Da. A sad, hoće li to ići kroz njenu percepciju prirode ili njenu percepciju nekih događaja, pa neku introspekciju ili refleksiju u smislu kako se ona osjeća spram toga, još nisam sigurna. Ovako, da li misliš da bi to sve moglo biti u jednoj knjizi? Pa ja sam imala ideju i svašta još raščlaniti to. Da. Ali ne znam kako prvi puta to radim, ne znam koliko ću imati kapaciteta, ne znam kamo će me taj proces odvesti, ne znam koliko ja mogu, jer se ne poznam, jer mi je teren, ja nikad to... Ajmo izabrati, ajmo raščlaniti ta na tri zasebna dijela. Jer ako ne pišeš tekst, teško će biti vizualno predočiti. Ne, tekst će biti definitivno, samo ne puno. To neće biti knjiga koja će se čitati, to će biti slikovnica koja će se listati, koja će imati nekoliko rečenicu. To će više biti onako poetsko. Poetska rečenica tu. Da. Ne? Ok.
Ajde razmišljaj onda, znači imaš te tri te točke oko koje možeš raditi. Još ne znam da li bi bilo, moglo bi se sve u jednu, a moglo bi se i u 3 slikovnice napraviti. I da se fokusiraš više na odnos boje, oblici, teksture, manje teksture, ali boje svakako, možda bojama, znaš, emocije pa boje povezati na taj način. Zato je sad pitanje ja i svijet. Tu ćeš morati više konkretizirati. Emocije ne možeš baš nacrtati figurativno. Jel? To je vibracije u tijelu. Možeš eventualno reći osjećam, ne znam, ja imam jednu u ovom dijelu tijela, tako što, ne znam, se širi. Ili osjećam strah, hladno mi je. Znaš, na taj način. I opisati sa nekom bojom. I sad, kako bi ti, tu moraš razmisliti na koji način bi prikazala emocije i ja i odnos sa sobom. To je dosta teško za dijete, znaš. Ima jedna slikovnica koja mi je jako lijepa, ja ju imam tu na polici, pa ako će vam išta znati, ti može biti drugima inspirativna. Ja vam je mogu sad nakratko pokazati, ako je prikladno. Ajde. Čekaj sekundu. To je ta jedna žena koja se zove Susan Verde, možda ju poznaješ. Mislim da je njen muž je ilustrator, a ona piše i sad ima tih, znaš tu knjigu? Ne, nisam vidjela tu. Vidjela sam neku drugu o jogi. I sad ima I am pa svašta nešto njeno. I ide ovako. Znači ona je dosta vrlo je simpatična meni. Da. Znači ovako ide. Ima kao svijet i ta djevojčica kaže when I feel small in a world so big. I sad ona je plava, tu su djeca koja se igraju i svašta se nešto događa u toj spirali. Kaže when I wonder how I fit in when the world is spinning so fast, I tell my wiggling body be still. Da. Ok, sad kaže I tell my thinking mind be quiet, gledamo se samo otišeljivo. I tell my racing breath be slow. I close my eyes and make room in my mind, in my heart to create and imagine. I sad se ona referira na jogu, I'm yoga. Da, zato, jasno mi je. Zato mi se čini da bi trebala izabrati jednu od ove 3 točke i raditi na samo njoj. Znači, ja i moje emocije, to je dosta velika tema. Ja i svijet, isto tako dosta velika tema. Ti možeš, mislim, ja i odnos sa sobom, to ne možeš samo u jednoj maloj slici prikazati. Mislim, čini mi se da je prevelika i važna tema da sad to sve staviš da bude sve u jednoj knjizi. Ok. Znaš, da raščlanimo. Da. Jer je stvar u tome da što sporije, vidiš kako je u toj knjizi, onako polako ulazi u tu temu. Polako, rečenica po rečenicu. Dok ti dođeš rečenica po rečenicu do emocije, nećeš više imati mjesta za izaći iz toga i ući u drugu temu. Izaći iz toga, razumiješ? Za slikovnicu je to
previše izbunjujuće. O čemu mi sad tu pričamo, dijete? To je teško, to nisu teme koje dijete uopće može lako pojmiti svako i onda je u stvari ti ga uvodiš u osvještavanje same te emocije. Znači šta su emocije? Ti bi trebalo u stvari pričati o emocijama tako da dijete koje prvi put se susreće s tim. O njihovom doživljaju zapravo. Da shvati, znači to se zove, znači to je emocija, znači to nije nužno da se ja tako osjećam kad me neko povrijedi. Znaš, da dijete osvijesti da je to, mada to je dosta teško za tako malu djecu, zato što su mala djeca, u stvari cijelo tijelo im je doživljava svijet i oni su emocija. Tek kasnije, sa 7 godina, kad padaju ti mliječni zubi, oni počinju ulaziti u glavu i tek u 10. godini, 11. Počnu biti glavati. Tijelo više nije instrument koji počinje više koristiti glavu i biti dominant. Da. Tako da nije loše, mislim da je zanimljivo da se baviš emocijama. Sad ja na emocije, jer tu mi je prva na popisu, jer će možda biti roditeljima lakše pričati o tome kad dijete ima svoje, znaš, žute minute. Da mogu o tome razgovarati. Znači, da se ta emocija kroz tu slikovnicu pokaže kao da li ćeš pričati o tome da se ona u jednom momentu u životu može i kontrolirati, ne znam, da ćeš im to reći, ali ne bi bilo loše da i to pokažeš da ona ne mora svako ne rezultirati bacanjem na pod. Znaš, da im se osvijesti to da on može izabrati da li će se sad rasplakati na nešto ili će reći, ok, sljedeći put ili nešto. Znaš, da li ćeš ići na... Ne moraš daš tako kako sam ja sad rekla, nego mi čisto da im se osvijesti... Uspjeti tako, onako je zgrovito i jednostavno, ali voljela bi to napraviti. Jer ovo što ti kažeš, u principu Chan kao takav zna kroz jednu rečenicu reći čitavo učenje. Naš emocija je u biti kao oblak na nebu koji dođe i prođe. I sad kad bi se to moglo za klince, nekako taj oblak im prikazati i objasniti im da to što izniče da nije trajno i da se ne trebaju potpuno poistovjetiti. Zato kažem, ja bi voljela napraviti slikovnicu za male i znaš kako postoje neke knjige koje su... Gle, sama ta tema je za velike. Mnogi nisu izašli iz tog svog emocionalnog bića i shvatili da u stvari možeš kontrolirati emocije, da one ne trebaju kontrolirati tebe, ne? Kao odraslog čovjeka, ne? Mislim, to nam nije jednostavno. To se treba učiti i mislim da nije loše da postoji slikovnica koja već od malih nogu te može obavijestiti, ako ništa drugo, da to je moguće, jer djeca, kažem, većina djeca će teško prihvati da se ne moraš naljutiti ako ti neko uzme igračku, nego, znaš, mislim, to je normalno za djecu, ali dobro je da ih se kaže da, to nisi ti, to je samo emocija koja te je sad prožela. I sviđa mi se i to sa oblakom. Ajde te takve neke metafore razmišljaju o tome. Ajde se fokusiraj na jednu od tih točaka. Pa ajmo riješiti jednu od njih. Nemoj sve odjednom rješavati. Da li će to biti emocije ili svijet ili odnos sa sobom. Razmisli koje te najviše privlači, pa tu traži boje, oblike i te metafore. Oblak koji dođe i prođe, val na oceanu, jel? Naprimjer, ne znam. Šta bi još moglo biti tako nešto, to bi ti u stvari trebala izvući iz sebe. Jer tu sad te metafore, sad to što ćeš ti prikazati, to moraš ti naći. Jer
ako ti to nađeš, to će onda biti iz tebe i to će biti tvoje. I to onda je tvoja knjiga. Jer neće to biti prva knjiga o tome, kao što znaš. Ali ako ti to možeš, ako prikažeš na svoj način, dopreće do ljudi do kojih neke druge knjige nisu došle. I automatski čim ti radiš sa ovako ozbiljnim temama, ozbiljnim kažem, ti dopireš do odraslih. Samo ćeš imati i boje, i oblike, i metafore prilagođene djeci, da oni mogu shvatiti to jedno. Bilo bi lijepo da imaš iz prirode metafore, jer to je onako blisko djeci. Iz prirode, da. Ajde, mislim, probaj. Jer sve ostalo je u stvari vezano uz nešto što su ljudi napravili i nije tak. Mislim, imam, ja kako sam to s djecom radila u centru, onda sam neke knjige za djecu kupovala, imam onaj emociometar doktora Kroka, ali on je naš knjiga koja ima puno strana i poprilično teksta, ima tu tabelu, ne tabelu, nego jedan krug koji se vrti, koji onda njima objašnjava svaku od tih emocija. Sad ja bih voljela to nekako na neki jednostavniji, čišći način. Mislim, to je, ja sam da sam ja sebi zadala puno i da nisam sigurna da ću to uspjeti na takav način, ali bih htjela pokušati. Pa ja mislim da se može i mislim da ti to možeš, jer pogotovo zato što se baviš jogom i u tom nekom meditativnom stanju koji sigurno doživljavaš puno češće nego mi ostali koji baš ne vježbamo, onda sigurno ako si zadaš neku, kako da kažem, zadatak, će ti doći ćeš do toga. Znaš kako to kapne u momentu kad se mi ne nadaš. Ja bih voljela da tražiš te metafore, da nađeš neke lijepe metafore u prirodi, znači šuma, more, ti si vezana uz more, tu ima puno prekrasnih emocija koje možeš naći i u boji i u tom obliku koji voda može poprimiti i vjetar, drvo, sve to, kroz sve to možeš prikazati emocije. Ne znam da li je bitno da prikazuješ pojedine emocije ili da se samo, nije loše. Na to da u biti one imaju sve jednaku prirodu tu prolazno. Da, ali djetetu kad kažeš, sad si emocionalan, to ti njima ništa ne znači. Ali ako kažeš sad si ljut, znam da si ljut, on će znati, aha da, ja sam ljut. To je ljutnja, jel? Razumiješ? Možda izabrati neke osnovne emocije koje, ne mora biti baš ljutnja, ali ne bi bilo loše da imaš neku i negativnu. Neku negativnu, gle, to je dio života, yin i yang, 50-50. Baš i lijepo ili ružno, da bi uopće bilo stvarno. I da pače, mislim da skrivanje tih činjenica od djece nije potrebno, naročito ako oni i osjećaju negativne emocije. Ne? Ljubomora je jako za djecu, usamljenost. Ima prekrasnih tema, kužeš i taj neki veliku dušnost koju treba potaknuti kod njih i to sve nekako ih može... Dušni, oni jesu do neke granice, iako su malci su jako ja, ali može ih se naučiti. Kasnije dođe ta altruizam i sve to, ali ih samo upoznat s tim da postoji, pa će kasnije prepoznat tu emociju. Znaš, jer ti ne možeš iz nje izvući nešto što on ne može spoznati, jer je još premali da to spozna. Ko što on ga ne možeš natjerati da u 3. godini piše kak treba, zato što njegove uopće kosti nisu razvijene da to, ili povezano sa mozgom. Jednostavno nismo napravljeni takvi da prije vremena moraš skuhati jaje određenu minutažu, ne možeš očekivati za pol minute da imaš kuhano jaje. Ok, imaš sad oko čega razmišljati? Da, vrlo. Ok, super. Baš mi je drago da smo došli do nečega. Ok,
Dobro. Ajmo dalje. Imamo Nenu koja je strpljivo čekala. Ajde se ti nama fino predstavi i reci nam šta ti radiš ovdje. Ja sam Nena i bog svima, malo se kasno uključujem, ali tu sam. Inače u životu radim u jednoj marketinškoj agenciji, vodim digitalni odjel marketinga i komuniciranja. Ovako freelancerski ilustriram i radim nekakav motion design za klijente naše. Šta je motion design? Davanje pokreta ilustracijama, recimo crtežima. Kao baš animiranje crteža, recimo to tako, ili nekog dizajna. Znači to nije animiranje čisto, nego kako to aplikaciju koristiš? Ja to sam malo. Više programa se može koristiti. Ja najviše radim u After Effectu od Adobe. Okay. Znači to mogu biti nekakve simple samo pokreti ili nekakva kratka mimika lica. Može biti znači, cijeli pokret cijelog tijela ili samo animiranje nekog oblika, primjerice kocke koja će se kasnije pretvoriti ne znam, u krug ili u krug u šalicu ili nešto tako. Ok, vidim zašto bi te moglo zanimati priče. To je jedna stvar koja me od uvijek zanima, ali valjda od malena mi je prvo bilo šta ću radit ću slikovnice. Ali tako, odgoj mojih roditelja je bio šta ćeš crtat ćeš na trgovima portrete, jer ja sam sa mora, onda si kao slikarica slikaju portrete na moru, pa sam ja to tako potisnula u sebe to crtanje do nedavno, jer sam postala mama jednog vrlo zanimljivog djeteta koje je visoko osjetljivo. Tu bi se malo ja dodala na Karlinu, što bilo mi je vrlo zanimljivo to slušati. I onda me on zapravo sa svojim jako, jako dubokim promišljanjima, iako je jako mali, i sa svojim izmišljenim pričama, izmišljenim prijateljima potaknuo da ja ilustriram neku njegovu priču. On meni danas ispriča kako je on upoznao neke duhove i vukove, to su njegovi, ja sam mislila, znači boji ih se ili se preplašio nečega u mraku. Ne, to su mu prijatelji. I onda ja ilustriram to, mu nacrtam nekako i pokažem i onda mi kaže ne, ovaj je duh bio veliki i bila su 2 vuka, ne samo jedan. I onda to tako on ja razvijamo neku našu priču i crteže. Ok, ali ti imaš isto ideje za priče? Ili ti misliš njegove priče ilustrirati? Imam i svoje ideje, imam neke ideje na koje me on malo potakne, malo podsjeti, ali imam puno svojih. Ok. Dobro, danas si se tek priključila, neću te ništa pitati gdje si, šta si sa svim. Ja jesam malo, sad dok ste pričali tako, malo to smišljala, a jedna od interesantnih ideja mi je bila na šta me dijete podsjetila, kad mi on često putujemo i onda me on pita, ali kad mi idemo u neku drugu kuću, ko onda živi u našoj kući? I to njega strašno muči. Ko je onda, kad smo mi u nekoj drugoj kući, ko je onda u našoj kući? I on to svaku večer prije spavanja, kad smo negdje drugdje, pita. Pa sad ja nisam mislila pisati ko je taj ko živi, nego sam mislila pisati i crtati šta se to događa u kući kada nema stanovnika toga stana, recimo davati ljudske osobine predmetima i igračkama i kako bi recimo njegove igračke sad uvodile red u poludjele šalice koje ili tako nekako. Mi smo znali, imali smo takvu fazu sa sinom kad je on mislio da su mu ove igračke žive, onda smo znali, on bi legao u krevet i svaku večer bi mi premjestili igračke. Da, kad se ujutro probudi da on vidi kako su se oni poigrali i tako, gdje su stali, tu su zaspali. To mi bilo super. Da. No, izvršna ideja, tko živi u našoj kući i tako neke, i bube. I... Da. I mačka za koju ne znate da vam ulazi u kuću. Da, to je onako sad. I vukovi. Na brzaka, to mi je prvo palo na pamet tako. I sve one izmišljene njegove likove. Da, ima ih mnogo. Da, tako. Imam neku ideju koji bi mu bio i glavni lik među tim igračkama, njegov, recimo, najstarija igračka, crveni plišani T-Rex sa kratkim rukicama. I tako, tu negdje u tom smjeru. Izvrsno, može. Dobro, onda bi išla sa tim, ako se ne predomisliš, ako ne nađeš nešto još bolje.
Ajde ti fino onda razmišljaj o toj priči, baš mi se sviđa i tu ćeš imati puno više, puno malih likova, a glavni lik pa možeš početi s tim da ste otišli od kuće, pa će glavni lik biti Da, to bi bio početak, recimo gdje obitelj odlazi na odmor, a onda bi se priča kratko zaplela i do nekakvog povratka kad dječak ponovno ulazi nakon odmora u svoj stan. Jel me čujete? Da. Moram se prešaldati jer mi dolaze moji stanovnici kuće koji znaju da ih glasi. Ovako. Ajde prije nego što se moj kompjuter nešto ne napravi, što je rekao da bi napravio, ja bih da napravimo jednu vježbu gdje bi malo povježbali kako da razvijete priču od jednog kraja do drugog. Sad ćete samo vrlo brzinski mi reći neke likove. Znači onako, možete si zapisati pa kad dođete na red samo reći, zapisati jedan lik. Ajmo dva. Dvoje likove? Ili... Ne moraju biti. Sad uopće ne radimo na vašoj priči, nego radimo na pisanju. Znači kako bi napisali priču. Jer u stvari moramo malo vježbati, nevezano uz tu priču, moramo vježbati pisanje. Ajde Mirna, reci mi, koji lik imaš za mene? Meni piše princeza Arabela, koja je iz jedne slikovnice od nizozemske ilustratorice koja je radila na ovom projektu u sklopu kojeg sam ja napisala slikovnici koja govori o djevojčici crnkinji koja je zapravo obična djevojčica, ali stalno nosi krunu i jedinice, pa zamišlja da je princeza, ali onda odjednom se suoči s tim da će dobiti brata, pa sad treba postati velika sestra i sad više nije princeza i sad nju taj problem jako muči. Ok, ali ja bih voljela da mi kažeš neki lik koji uopće nikad još ne postoji. Samo mi izmisli neki lik. Sad, evo, ovaj tren. Izmisli. Evo, šta vidiš oko sebe? Evo, zečica Gricka. Evo, izvrsno. Još jedan? Djevojčica Bucka. Djevojčica Bucka, može. Ajmo dalje. Nena. Mačak i plišanac T-Rex. Znači mačak je jedan, a plišanac T-Rex je drugi. Da. Plišanac T-Rex. Ok. Ajmo dalje. Ko će dalje? Mirjana? Di si? Pas Loki, zeko Gric. Pas Loki, ali imamo već zečicu Gricku, pa ajmo nešto drugo. Možeš nešto drugo smisliti? Stao mi je mozak. Dobro. Ako ne ide drugu. Može dječak Bob. Može. Dječak Bob. Bob. B-O-B. Da. Kao onaj Bob za jesti. Da. Onda dječak Bobić. Ajde dalje. Karla? Pješčani mrav. Morska žaba. Morska žaba. I Anica? Gljiva i buba. I buba. Ok. Ja ću sad staviti te likove. Još sam ja dodala par. Jednog diva i
još nešto, ne mogu se, Vrapčić, Živko. U jednu čarapu, samo malo. Ovo vježba se zove priča iz čarape. Imam 2 čarape. U jednoj su vaši i moji likovi. A u drugoj su emocije. I sad ćemo svakom od vas dati jedan lik iz ove čarape i jednu emociju iz ove. I onda ćemo napisati priču. Vrlo kratko. Ko je bio prvi? Mirna? Da vidimo kojeg ćeš lika dobiti. Pješčanog mrava. Pješčani mrav je bio jednom jedan pješčani mrav koji je bio jako tužan. Mirna, pišeš o tužnom mravu, pješčanom, koji na kraju mora biti suprotno od tužan. Šta bi bilo suprotno od tužan? Sretan. Vidi, ne vidi se. Presretan. Smisli priču kako ćeš tužnog mrava razveseliti. Može? U par rečenica. Znači, samo da vidimo kako... ne mora biti ništa originalno i ludo. Samo da vidimo kako vam se... kako priču slažete. Nena? Zečica Gricka je bila jedna zečica Gricka koja je bila usamljena. Mirjana, djevojčica Bucka koja je bila Ima šta, neki keksi. Može, vidiš, i keksi. Koje je bilo strašno dosadno. Dosadno joj je. Znači, svako radi na svojoj. Djevojčica Bucka kojoj je dosadno mora doći do emocije gdje joj je zabavno. Karla, mačak sa zelenim brkom. Mačak sa zelenim brkom, da vidimo šta njemu nedostaje u životu. Je bio jako ljut. Može. I sad možeš misliti zašto je bio ljut i kako ćeš ga raspoložiti. Par rečenica. 9 do 10. I, Anica, imaš plišanog T-Rexa koji je bio ljubomoran. Baš me zanima zbog čega je bio ljubomoran. Znači, prvi zadatak je da nađete suprotnu emociju od ove koja je sad zadana i vodite priču od jedne do druge kako ćete promijeniti, transformirati lik u drugu emociju. 10 minuta.
Jeste gotovi? Gotove. Da čujem. Kako je bilo za početak? Je vam bilo teško? Ne, Anici nije. Vidim da ti nije. Nije, odabrala sam banalnu priču. Pa dobro, šta? Pa to je ono, znaš, kad se voziš u autu, a dijete hoće da mu nešto pričaš, onda... Da čujem. Ispričaj nam. Mojla? Da. Plišani T-Rex, jel? Plišani T-Rex stajao je na polici u Tomijevoj sobi, prašnjav i zapušten. S njim se već dugo nitko nije igrao. Tomi je imao 7 godina i nije puno mario za plišane igračke. T-Rex je promatrao kako se Tomi i njegova sestra igraju s Lego kockicama, a kada bi mu došli prijatelji, Tomi je najradije igrao PlayStation. T-Rex je bio ljubomoran i tužan. Jednog dana u sobi je nastala gužva. Došli su Tomijevi rođaci i doveli 2 djece, dječaka Marka i djevojčicu Tenu. Marko je imao 3 godine. Čim je ušao u sobu, ugledao je T-Rexa i oči su mu zasjele. Pitao je Tomija smije li se s njim igrati, a Tomi je rekao ne samo da se smiješ igrati, rado ću ti ga pokloniti. Marko ga nije ispuštao iz ruku, čak ni dok je spavao. I tako je T-Rex dobio novog prijatelja i više nije bio ljubomoran i tužan, nego sretan i voljen. Super. Eto ga. Tak ima i happy end. Da, baš lijepo. Može, ok, dobro. Ajmo dalje. Mirna. Unmutaj se. Mirna, možeš? Evo, Ok. Ja i tehnologija. Dobro. Idete. Evo, znači, moje stvarno kratko, ali piše ako bio jedan pješčani mrav koji je bio jak tužan, jer su mu nožice bile nejednake dužine. Zbog toga je uvijek zaostajao za drugima. A tko to voli? Posramljen se držao po strani, sve dok se jednog dana nije dogodilo nešto neočekivano. Uslijed najvažnije mravlje trke, najljepša mravčica usporila je korak i pružila mu ruku. Kako sam napisao? Bože, sve ti ne znam više čitat. Da. Uglavnom, ja sporo pišem, pa nisam stigla sve zapisati. Ali onda je u tome da je ona njemu pružila ruku i kao morali su onda cijela družina morala koračati kao njihovim tempom i on je bio najsretniji i ljubav ima rješenje za sve. To je poanta. Priče. Može. Ok. Dobro, super. Samo htjela sam da sam imala više vremena, onda bih ja to lijepo zapisala. Ovako kak ja tipkam jednim prstom, onda nisam stigla. Nema problema. Ako želiš, možeš razraditi priču do kraja doma, ali evo, i ovo je sasvim dovoljno da si nam u stvari ispričala. To je poanta je da imaš priču u glavi, ne sad baš da je možeš napisati. Da, super, može, hvala. Ajmo dalje. Ko bi dalje? Koga imamo dalje? Mirjana, jesi gotova? Nisam gotova. Ja sam jako teško počela. Aha, ok. Nisam gotova, nešto sam malo napisala. Ne znam gdje mi je kada. Imala sam jednu djevojčicu u Bucku, kojoj je bilo strašno dosadno. Nije znala što da radi od dosade. Nijedna joj igra više nije bila dobra. Tu mi fali sad jedna rečenica. Nema veze. Nije bitno da imaš detalje, nego da vidimo šta se desilo. Tada su se u jednom trenutku otvorila vrata njene sobe. I ništa. Nitko nije ulazio. O, šta bi to moglo biti? Bucka je krenula prema vratima vidjeti tko je to otvorio vrata. Ali nigdje nikoga. Okrenula se oko sebe tražeći. Što bi to moglo biti? I tu sam stala. Ok. Znači, probudila se znatiželju u njoj. Pa to je već velika stvar. Super. Ok, može. Nena, jesi nešto smislila? Jesam. Bilo mi je dosta teško se povezati sa dečicom Grickom.
Da. Ali dobro. Nešto jesam. Zječica Gricka je od malena mislila da ima najljepše i najsjajnije zube. Voljela ih je pokazivati i gricnuti sve samo da pokaže koliko su joj zubi snažni. Tako je pogrickala najnoviju igračku svoje prijateljice, nogometnu loptu svog brata, a gricnula bi bilo što samo da ostavi svoj trag. S vremenom su Gricku napustili svi prijatelji jer im je bilo dosta Grickinog razmetanja i Gritka je ostala sama. Više nije imala kome pokazati svoj moćan ugriz. Shvatila je da svoje sjajne zube može pokazati i na bolji način na koji neće ostati bez prijatelja, a to je da svoje sjajne zube pokazuje smiješeći se. Isprikom i osmijehom vratila je prijatelje i obećala da više neće grickati ništa osim mrkve. Ok, dobro, vidim. Super, može. Ovako, kad počinjemo pričati priču u slikovnici, nemamo mi puno stranica i dobro je da odmah kreneš u drito u glavu. To je to. Znači, jasno je šta si htjela i kako teče priča, ali možda bi bilo interesantnije da si krenula, ona je bila usamljena, pa onda malo o tome kako je se ona ponašala, da bi prestala biti usamljena, gdje vidimo da se ona ponaša tako kako se ponaša i zbog toga je usamljena. Nisam baš dobro... Kužim. Nisam baš krenula odmah brito u glavu. Ali, znači, ona pokušava naći prijatelje, ali zbog toga što stalno sve gricka i takva je kakva je, ne dobiva prijatelja. I razumiješ, samo da naglasimo taj dio. Čisto drama, da. Čisto da bude malo više dramatično. Kreneš odmah, tako danas rade i filmove, odmah si u zraku, padaš iz padobrana i šta će biti dalje, jel? Kreneš odmah sa slikovnicom jer imaš samo u stvari 11 do 15 slika u kojima moraš reći šta hoćeš. I onda znaš, previše razglabanja razvodni priču i tako, dobro. Znači raspored promijeniti. Da. Ok, i imamo još Karu. Jesi uspjela nešto? Napisala sam, ja sam imala mačka sa zelenim brkom i ljutnju. Dakle, mali mačak sa zelenim brkom bio je jako ljut jer ga njegova prijateljica mišica sa žutim uhom nije pozvala na svoj rođendan. Što je više razmišljao o rođendanu koji će njegova prijateljica mišica i ostalo društvo proslaviti bez njega, o svim igrama koje će igrati, kolačima koje će pojesti, osjećao se sve gore i gore. Srce mu je sve glasnije udaralo, osjećao je kako su mu uši užarene i šapice vlažne. Nije si mogao pomoći, osjećao se kao ključajući ekspres lonac. Iz čista mira zatrčao se i gurnuo maminu najdražu vazu sa cvijećem. U to je došla mama maca s plavim repom, vidjevši svog malog mačka i uši koje se žare. I što je napravio? Zagrlela ga je i prela. Istrela je tu ljutnju iz njega. Ali se potpuno mirio. Kasnije je rekla da je na poslu zaboravila pozivnicu za rođendan koju mu je poslala prijateljica mišica sa žutim uhom. Te mame uvijek su krive za sve. Mali mačak se ispričao i rekao je da više nikada neće razbiti nešto kad je ljut. Ok, vidiš, došla si do... Dobro. Ja vas moram pozdraviti, Cvita za pola sata ima nekakvu pjevačku audiciju, već sam iscijedila svo vrijeme koje sam imala. Može. Ajde, samo ću ti reći, super su mi ti likovi. Baš mi je lijepo kako si se poigrala sa mamom sa plavim repom i sa mišicom sa žutim uhom i on sa zelenim. Jako dobro. Super si ih povezala. Prekrasno. Super. Sve bilo mi je baš lijepo i veselim se sljedećem satu. Ti ćeš poslati snimku pa ću ja pogledati to do kraja. Može, naravno. Mi smo sad gotovi praktički. Pozdrav, Karla.
šta da vam kažem, super ste to odradila. I domaću zadaću i ovu tu. Sljedeće u principu je, što bi se reklo službeno, integracija svega ovoga u priču vašu sa vašim likom. Znači to je zadatak da ispričate svoju priču. Razmišljate još malo, još ću vam u ponedjeljak poslati neke upute kako bi onako to trebalo da vam baš bude, da ne lutate previše, malo neku lekcijicu, ali u principu razmišljate o toj svojoj priči i kako će to dalje ići. Ako se predomislite, ako shvatite da vas to ne zanima, možete napraviti novu. Možete ih napraviti nekoliko. U jednom momentu ću vas tražiti da mi pošaljete te priče. To ću vam na WhatsApp poslati. Vjerojatno tamo negdje. Bilo bi dobro do srijede da mi ih pošaljete, da mogu pročitati, da vidim na čemu smo. Ko stigne. Anica, nećem te. Evo me. Hoćeš nam dati nekakve odrednice u smislu koliko teksta trebamo? Da, to dobit ćete u ponedjeljak. Sad pišite ovako, a onda ćete u ponedjeljak još malo, kad vidite te odrednice, onda ćete malo prema njima se... Da sad samo ono, šta izlazi iz vas, kako ide, jel? Pa ćete onda malo prema tim odrednicama se urediti, editirati, šta ne znam. Biće to super. Može? Hvala vam puno što ste došle i vidimo se sljedeći četvrtak.